And declaration of results by the Laikipia County Returning Officer on 27th of April 2017 of the Honorable Joshua Irungu as the winner is hereby affirmed by this tribunal. Neitua ritumurire nyimbo na nduhio nja wa igoti nene ria Milimani thutha wa ngucanio ya makiria ma ciumia igiri na urumwe jaji atatu igoti ria gutuithania macira macio macioteti manirira ati murirukia wa tigiti wa kiama kia Jubilee gukahuranira giturwa kia Ngavana wa Laikipia ni Ngavana Joshua Irungu wa Kahora. Igoti ni ria tua cira ria kwagereire ni tondu Ngavana Irungu ni ahetwo kura ni andu ni undu wa kwenda na agethurwo ndo ne uteirie andu a Laikipia wira ona nothi na utete wira gwakinya maundu matari makinya tuo na nokio kura ahetwo nyingi nginya ikarakaria andu amwe. Leo tutarudi nyumbani tukijua kwa mheshimiwa gavana ameweza kuperusha tiketi ya chama na vile tukirudi mashinani tutaita Inooro Muraidhi tukae pamoja kama watu wa Irungu tufanye kazi pamoja na kazi iendelee. Irungu aratwarite cira mbere igoti riri akiregana na ikinya ria kiama kia Jubilee ria kunengera ndirito wa Muriithi tigiti wa kiama. Kuringana na kiama ithurano cia amurani cia Laikipia ya rugongo kuria Irungu ahotanire na gicunji kinene citingihokwo undu uria watumire kianirire ndirito ta muhotani. No kuringana na igoti angikorwo kiama gitiganire na wamurani mwena ucio kingiathanire ucokerwo no ti uteanirio. To the decision of the first respondents National Elections Appeals Tribunal dated the 3rd of May 2017, particularly directing the NEB to issue a certificate to the winner of the results declared in Laikipia West and Laikipia East constituencies to the exclusion of Laikipia North constituency is hereby declared illegal, null and void and is consequently set aside. Igoti no rituite ati itua ria kiama ria kuhe ndirito Muriithi uhotani riari na gatithio na kwanirira muhotani na maumirira ma Laikipia ya irathiro na Laikipia ya ithwiro kiama kieheretie Laikipia ya rugongo ni undu urathutukania andu me kaunti-ini imwe. Riu kiama kina mathaa 12 kunengera Joshua Irungu tigiti wa Jubilee niguo akauhuthira gutetera giturwa giake tariki 8 mweri wa 8. Joshua Irungu ni ameo certificate na megwatuika niwe mucindi wa cira wa Laikipia County manyitanire na Irungu na ndirito egwithie thi ta mwana wa kahe eiga haria thi a support Joshua Irungu nigetha Laikipia nyitane na yendere na tunyitane ta yuthi. Kwa ihinda aikaria Laikipia mambire gutua mucii munene wa Nairobi Laikipia ndogo no amuthingi ni kuona uria Ngavana Joshua Irungu egutamburukiria muruna we ndirito Muriithi guoko nigetha marutithania wira hamwe na manyitithanie Laikipia toria areraniire. Ngiribotera Inooro TV njitagwo wa weru wa Nyambura.